إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم جميعا كافة الأولياء الشهداء الصالحين إنما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا ما بهذا الكتاب الإمام ابن حجر الصلاة ثم إلى الجد عبد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن رويفع Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Ruwaifi' bin Thabit. Pada Ruwaifi' ini tasghir dari Rafi'. Ruwaifi' bin Thabit saking Sayyidina Ruwaifi' bin Thabit atau Rufi' bin Thabit radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Rufi'. Qala dawu sapa Sayyidina Rufi' bin Thabit qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir man sapane wong kana kang lamun ana sapa man ana iku yu'minu iman sapa man billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman ing dina akhir dina kiamat. Fala yarkab mongko ojo numpai sapa sikman dabbatan ing tumpaan min fai'il muslimin saking rampasane wong Islam, rampasan perang. Hatta idza a'jafaha sehingga tatkala ning rusak sapa si wong ha ing dabbatan. Hatta idza a'jafa sehingga tatkala ning rusak sapa sikman ngerusak ha ing dabbatan radda mongko balikaken sapa si man ha ing dabbatan fihi ing dalem fai'il muslimin fihi ing dalem fai'il muslimin wala yalbisu lan ora kena nganggo sapa si man ora kena nganggo thauban ing carit utawa ing kain pakaian thawb min fai'il muslimin saking rampasan perangi wong-wong Islam hatta idza akhlaga sehingga tatkalane mbosokaken ngerusakaken sapa siman hu ing thauban radda mongko balikaken sapa siman hu ing thauban fi ing dalem fai'il muslimin akhrajahu ngetakaken hu ing hadits sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Darimi lan Darimi wa rijaluhu utawi perawi-prawine hadis iku labas ora ono cacat iku maujud bihim kelawan rijaluhu wa rijaluhu utawi perawi-prawin hadis iku labas ora ono cacat iku maujud bihim kelawan rijaluhu. Dari Sayyidina Rufi' bin Thabit bada Hasan bin Thabit bada Rufi' bin Thabit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, fala yarkab dabatan min fai'il muslimin hatta idza ajafaha raddaha fihi, maka orang tadi itu tidak diperbolehkan menaiki kendaraan atas atau dari harta rampasan perang kaum muslimin, sehingga apabila orang tersebut merusak satu kendaraan tadi itu maka wajib mengembalikannya. Wala yalbasu thawban min fa'il muslimin, dan tidak diperbolehkan menggunakan pakaian dari harta rampasan hatta idza akhlagahu, sehingga dia ketika merusak pakaian tadi itu raddahu fihi, maka wajib mengembalikannya apa? Thawban, pakaian. Nah, hadis nikah nerangaki urusan berkaitan kelaban iman deka Allah Subhanahu wa taala dan iman deka tina akhir, yakni tina kiamat. Banyak hadis-hadis saya nerangaki berkaitan kelaban iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, napanya mana, banyak falyukrim dhaifahu. Jadi berkaitan kelaban iman, sepele tapi sangat erat hubungan kelaban iman. Nah, apakah iman tada enten king tak sempurna? Ai imanan kamila, yani iman saya sempurna. Iman saya sempurna pasti, iman saya sempurna pasti menghormat tamu. Fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah memperbaiki hubungan dengan tetangga, memperbaiki, menghormat daripada tetamu. Falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu, jika tidak mampu, falyakul khairan aw liyasmut, atau diam, tak usah berkomentar. Nah, nikah banyak hadis-hadis berkaitan kelaban iman, hal-hal sesepele akan tetapi hubungan sangat semak, sangat erat kelaban iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara orang termasuk orang sapana orang beriman dekat Gusti Allah dan iman dekat hari akhir, fala yarkab dabatan min fa'il muslimin, maka orang neka norok perang gelak tak oleh numpak kendaraan hasil daripada rampasan perang hatta idza ajafaha, tak oleh neka mun sampai ngerosak wajib membeli. Wa innama yatawajjahun nahyu ilal i'jaf, hanya saja yang dimaksud dengan larangan tidak diperbolehkan menaikinya ilal i'jab, sampai batas-batas pengerusakan. Mun sewajar tak masalah, mun sewajar tak masalah. Ngangkui kendaraan hasil rampasan perang tanpa seizin pimpinan tompak, tapi sewajar lah. Dan tidak diperbolehkan menggunakan pakaian hasil rampasan perang sampai bila yatawajjahun nahyi, kama sampai batas-batas larangan saya tak oleh Kanjeng Nabi nikah ilal ikhlaq li thawbi, sampai ngerosak dekat kelampi. Mun hanya untuk eka sapo eyangku sekedar ngangkui tak sampai ngerosak tak masalah. Nah, ketika ngerosak beda barang saya rosak dari kendaraan saya tompak gelak, falau rokiba min ghairi i'jafin walubsin min ghairi ikhlaqin wa itlafin jaza, maka ketika orang gelak nompak kendaraan hasil rampasan perang dengan sewajarnya, memakai pakaian dengan sewajarnya, benda yang kui bon sorobon lalu gulu ke beserbet yang kui sewajar, tanpa beda ikhlaq ben itlaf, tanpa beda pengerusakan, yang kui sewajar jaza oleh. Nah, hadis nikah nerangake apa? Diperbolehkan menggunakan hasil rampasan perang berupa kendaraan atau pakaian tanpa seizin pimpinan, dengan catatan iki penika tak sampai itlaf, tak sampai ngerosak, tak sampai ijaf, tak sampai ikhlaq. Dadi mun saya tahu neka hatta ajafaha, lamun beda ijaf, beda pengerusakan, wajib ngenteen ben wajib bebeli. Jadi hukum orang ngincem neka
Sampean ngencem halal tapi mon rosak cek pembeli rosak harus becek kada. Enjo pacot dari orang ngerosak enten. Bila pun rosak berning sampean tak usah beralasan pacot rosak dari orang. Mesti orang tahu. Lamun beda perdebatan di antarana barang se asale etompak bereneng kula barang kula yang cem sampean sampama terus kula tak ngakonin cek bareng nika rosak beda kula maka kula saya menangaki. Maka sing ngencem nika wajib ngente ngencem napa bae oleh halal ngencem nika isti'ar ngencem tapi enceman kelak sekira tak luang mun nasik tak kena ngencem nasik berarti mentah nasik perkara deki bisa sampean pebali mun sampean ngencem ya harus persis harus bareng saya ngencem kelak pebali jadi kata-kata ngencem mun bareng luang nih kata kena ngencem korek ya luang ben solah ngencem apa ngencem nih kan ngencem sabun tak kena mentah sabun mentah sampo mentah nase mentah cukup mentah sebarang seluang mun bareng tak luang ngencem sandal kan luang kia lumran kan tak luang mun karo yang kui sekecil montore tompak luang ya bensin lu ya meliaki pengerti kaki yang di otak ngencom bisin bensin aja si mon kiai heng kaki bini kiai heng yang ngencem sepeda motor ya SN bensin bayang aki mon nyewan berempar lebih enceman rosak berning sampian sepion elang masalan kempos berning sampian siapa beli kempos siapa beli elang sepion wajib membeli aduh jakun karo ngecam gandina ya masih ngecam gandina cara ngelang berning sampian berarti ijaf nih kamponan ngerosak nih kamponan kula yakin orang pasti kecewa jadi mun beda percekcokan antara orang pemilik dan si peminjam kemudian berperselisihan se ngencem tak ngekone ngerosak barang lah si Andi ngekone are njer ya berdering kok maafan kele njo tak bered diri ya are memoro bered maka saya menangaki kula sebagai pemilik barang maka orang sandi barang nika menang lebih suara lebih tetapi ada perdebatan di antara dua pihak nih sepacet diunggulkan menurut agama contoh dalam bab iddah orang bine iddah mon orang bine beda percekcokan dalam masalah iddah ni kada beda orang bine ngakok engkau depak dekat iddah lanan can saya laki enjo tak dopak ke ide aja orang baca letera abalia boleh ke bini orang enjo kok mitong enjo kok depak ke ide mak are tang ide lah maka saya menangaki orang bini karena iddah nikah hakan orang bini sebalik nalak nikah hak orang laki percekcokan can sebini enjo kok tak rumah saya talak engkau selake busen engkau nalak kok engkau lah nalak ban enjo kok tak rumah saya telak saya laki merasa telak karena nalak nikah hak orang laki benih orang hak orang bini walaupun si bini gila sumpah si bukale tetap orang laki menangaki bi syariat bi agama karena nalak nikah hak orang laki sebenarnya juga mun beda perdebatan di antara kepemilikan barang terus barang gila rosak saya menangaki si pemilik barang ngencom sarung tak budul memang budul ya tahu budul dia wah enggak tak budul ya ban sama budul paling keneng lolong ngerokok dia ngerokok saya sing ngencom keneng pako keneng wajib beli dia kok tak kelem mau becek dan mau beli ya beli tapi meliaki sepersis nggak nikah terus bareng enceman ini wajib pebeli orang ngencem sampai mati terus bareng seenceman kita pebeli nikah termasuk perbuatan zalimnya mana ben kuaku beda tuntutan dengan akhirat sekecil apapun encemna jerum gunting silet apa boleh bese kata-kata ngencem nikah juga dipergunakan kangku utang piutang kene
Kata-kata pinjam, nginjem apa senah, berarti kata-kata nginjem ini kayak maksud otang. Pada bareng orang kata-kata se nginjem ota meminta, tapi gunaki neng jual beli, tojuk neng baru ngemujib nih kah? Minta nasen mak, beri nasi pecel. Minta cukon mak, cuko ajam sate mak, minta kopi minta teh ilah ini uji kengi baru bener bunggona mulai saya kelakong naik beri bah mata majar kok kan minta lah kata-kata minta ini tapi sama neng baru neng urusan jual beli ya wajib majar walaupun kata-kata apa minta bener beli ya karena minta nih juga dalam akad jual beli bisa jadi yakni termasuk neng akad jual beli walaupun kata-katanya minta kopi na tojo baru yusu minta kopi na beri macam kena nereng melek ya minta kopi mau beri nak minta tok kayak minta bebas minta masih aurok tak apa-apa kalau kiki berdekar ini yusu mau tojo minta kopi situng anyong-nyongan mulai pemata majar kok kan minta gila tak meli dan nak boleh berlaku ciong minta beda ya nah jadi nginjem kudu bareng setak luang jadi mau nginjem nasi nginjem beres tak sah kata jadi kudu napa kudu kebiasaan nginjem neka kudu obel nginjem PC termasuk berarti autang karena tak luang biasanya artinya ki bisa pembeli kongang 20 ribuan bilang ki bisa 20 ribuan tadi mau sampean nginjem daerah ini tak bisa persis sebab luang boleh nah nginjem ting pun sampean nginjem terus sampai ijaf terjadi hatta sewa ki senikah masih nyewan sampean nyewan kendaraan terus rosak bareng sampean wajib nempoe wajib ngente mun rosak mun sampean mun suwajarah rosak tompak suwajarah tapi nyewan bening nginjem tompak sampean nyewan sepeda motor tompak biasa waduh ngaltok bana jalan kada bana ngaltok berarti sepeda sarongku je lah rosak tompak sebiasana kita wajib ngenteen mun tompak sebiasana terus mak tahu cek tompak biasa sompah tompak laba-laba ambil ya wallahi kok nompak biasa kecepatannya biasa mun sompah orang makin kan bengal sompah wah mun zaman ko nene ka suddiqa biyaminihi dibenarkan atas sumpahnya wallahi nu katakko mun setia lalap abillahi deh iya wah ngarane no orang sumpah billahi iya paling billahi iya mosok ngaranin orang billahi iya paling billahi beneng kok iya billahi kakek paling mosok ngaranin orang billahi kakek berarti sompane ka mon ning hukum pacet karena rata-rata orang yang ketakut ke sompah zaman kona bedakan japon duk tak sekolah itu mau kiai pas sekolah aja termengeter sakit boleh yai bengal sompah jom bengal yai sompah kanjan aja ngalaki Quran jom ilang ker jom jan yai na can se santri tak sekolah ngan kui sompah billahi karo billahi cenge kok itu bang apa itu kole lagi Quran jong, lagi Quran. Ayo sumpah Quran ben. Tak bengal yai mon Quran yai. Terus mon billahi bengal yai kok. Andre. To ko lebih yai kengke masake ke jong wadi sampai ke jeding ya to ko lebih yai na. Mengo cak bengal. Jebingkong aku sumpah billahi utang. Tak bengal kok mon Quran nang kongko. Kok takut terus tak jaga kok area Quran rek mun karo billahi ejo kaja bingko itu la ilaha illallah
Jadi saking kain mainan sompa, mau neng rengko na takok ke sompa nih kak. Beda perdebatan, beda percekcokan apa be, suddiqa biyaminihi. Saya menang akhirnya saya bengal sompa. Lah mungkin kalau pada bengal lah sompa itu temu. Ya surat di sini saya kuat pun. Surat-surat kendaraan beda siapa jadi saya menang akhir. Padahal belum tentu bener mengkoi syariat agama. Karena mungkin kak saya lebih kuat bener sompa. Siapa sih negu shorat walaupun benih ahli warisnya mau negu shorat ya menang dia karena shorat ini bisa nentuaki mungkin surat tanah surat kendaraan nah jadi mau ngangkui hasil rampasan perang sokor napa tak sampai bade ijaf ngerosak neka oleh hukumah mon kelampi tak sampai bade napa kira bade ikhlak atau itlaf tak sampai ngerosak tak sampai membedo masalah lah ikapi diang kui beda molpol tak masalah cuma baca lah molpol sarung lah molpol kelampin lah molpol maning molpol biar anu gempang beda aja lah molpol jangkui mula molpol aja jangkui ke pengajian sini ke mula molpol tak kok jaga beda kebesar bet lah mula molpol aja oke dak masjid jangkui saya pol molpol angkui bagus bagus masih tak napa anyar pokoknya saya bersih saya putih sini kalau nah pon dadi larangan nikah mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yarkab dabatan min fai'il muslimin hatta idza ajafa harada fihi aneka tawajjuhun nahyina yang kibaneka ilal i'jab mun sampai beda ngerosak wal ikhlaq beda sampai membeda wal itlaf sampai beda ngerosak kecuali mun beda bareng sing ngerosak ya tak oleh terus wajib ngenteen pembeli ben wajib napa ngentee falau raqiba min ghairi ijab wa lubsin min ghairi ikhlaq wa itlaf jazah mun numpak sewajar hasil rampasan perang itu numpak masalan beda parlo kasa ke barat ke timur ngangkui kelampi karena pakaian kita kering ngangkui pakaian si hasil rampasan perang jazah oleh tapi mun pakaian gelek yang kalah kelaben napa otabe yencem terus ngangkui ben saroben lam yajuz berarti tak oleh dadi nikah orang seiman ke Gusti Allah dan iman dekatina akhir tak oleh numpak kendaraan hasil rampasan perang mun pacet beda napa i'jaf atau ikhlaq mun kendaraan neka i'jaf ngerosak mun pakaian neka engke neka ikhlaq sampai membeda nah wa an Abi Ubaidah ibnul Jarrah wallahu a'lam bissawab اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل صلاة على أسعد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا
رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا ناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبارها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد علي خالع قاسم البقي المقدم جميع ساداتنا ليب علوي ثم إلى المؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول منظورهم ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ونفع وعافية أن الله يعلي درجاته في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير رازقين واهدنا ونجنا من قوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.